laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ahmad haray barakallahu fikum o weltanama fota on jarnama kadi yo Allah yoɓon ko moƴƴi waɗa barki e meɗen en fof e o waɗana heɗitiɓe fof yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala o manti fi muɗum ko deftere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wisi ɓe nani konngol no yewte ɓe ƴette ko ɓuri ko moƴƴude e maggol ɓe gollitira kadi haro waɗare ɓe yimɓe ɓe o kambani wonde si ayeje makko ɗen janggama e dow maɓɓe ɓe waɗa e kollijuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita e ɓe wiya ɗum ɗo ko tindi aramɓe ɗum ɗo ko kala sakirul awwalin haray inchallahu eɗen andintina jama on e haray inchallahu so tawi no woodi ko goɗɗo humpa wonno ko telegram ma ko facebook ma ko youtube laawol kisal haray no wawi contactude ɗi numéro ji ɗo ɗe inchallah ɗe numéro ji ɗin ko belgique 0032 492 80 19 65 ma 0032 497 11 91 haray ɗum ɗo ko Mouhamadou Aliou Bari e Alpha Oumar Diallo e kala ko goɗɗo humpa e fi programme e youtube ma facebook ma telegram on haray no wawi contactude ɓeɗo ma radio on inchallah wawa heɓude ko ɓuri ɗum ɗo e faamu nden toro Allah yo Allah hulan ɗon waɗo barke jama on fof haray dellanɗo Cheikh Ahmad ɗo si tawi ɓe wawa jettande lande seeɗa si tawi na ɗum kadi haray ɗe yaafoɓe ɓeɗen andi haray programme ji ɗin no ɗuuɗi hoore maɓɓe ñallal ngal fof e saayeji ɗin kala haray Cheikh Ahmad men dasta o wawa jettande lande seeɗa inchallah voilà eɗen wawi ƴettugol juste 7 minutes Cheikh Abdallah inchallahu oustaz adi mi uɗitande ɓe hikkitiɓe ɗo e haray woɓɓe no landi ɗo ɗen wasiye kon ɗum wasiyato ɗon worɓe soñje ɓen sonnaɓe maɓɓe ɓen surtout hara on tigi koye wono ngurmita tun hiɗa tuuni ma suuru ndun no tuuni ma miranji no waɗiriɗa ma no wattiri hara no ngerma tun sonnajo on hara sonnajo mara indépendant e suudu ndun si gorko on hewtidi e ɗon haray nalandal ko honɗum onon karama ko ɓe marɗon wasiyo ɗon fi ɗum ɗon ma ko honɗum nelaɗo ma kifi sifa ɓen ɗon worɓe haray ko ɗum ɗo wonno ko neniraɓe go lande inchallah wala haray en weltanike neniraɓe landiɓe ɗum ɗon ɓen haray ɗum ɗon en fewtinayi konngol duhiɓe ɓen fof wonɓe ka laawol kisal ɗo ma wonɓe nokkugo haray hiɗe yamira ñentingol sunna nelaɗo sallah sallam subhanallah ko piiji ɗiɗi petɗi maɓɓen ko yewten ɗon ko lutti kon mo kala sarhana e hoore mum haray piyum ara nun kum no laaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki hayrukum li ahlihi ko ɓuri moƴƴude e mon ko ɓurɗo moƴƴagol e ɓeygu mum wana hayrukum li ahlihi ɓe maaki min nelaɗo noon min miɗo moƴƴi e ɓeygu am ɓuri ono luttuɓen fof ɗum ko goho ɗiɗi subhanallah ndaare nelaɗo sallah sallam neni Aisha filli ɓe maaki ha hande nelaɗo aybinali hay ñamete si defama hay si lanɗan no ɗuuɗi ɓe wiyata lanɗan no ɗuuɗi si lanɗan no manki ɓe wiyata lanɗan no manki nene Aisha maaki wo nelaɗo si ñamete ɓannama kana e zastahahu akal si weliɓe ɓe nafo si welaliɓe ɓe maaka e tum ɓe haari ɓe seeno donc haray wattane yila reeno ɗen ittaqullah fin nisa ule Allah e ɓe rewɓe wattane yila donc haray sonnaɓe ɓen wallahi comme wano wonir ɗon an gorko on a waɗa e erreur sonnajo on kadi waɗa e erreur kono argol tun ŋermita tun maara no fiifo tun ɗum hina ko moƴƴi hina ko watta giggol hakkunde yimɓe ko ya muññor fi Allah muññora kadi fi hiɗa waawi annda kadi an gorko on hiɗa mari bakkatu donte hadis on sella kono himo windi wonde hiɗa mari bakkatu ko ittanayma mo ko nguli rewɓe nattira ɗon piiji ɗi donc fiyo hayfane on tii kadi muñño annda koko feƴƴata ni donc haray iɗen inna ɓe neniraɓe ɗo yoɓe muñño ko ɓe wona ngermede kon kono eɗen inna wonɓe ɓe ngermude ɓe men si ɓe nande yoɓe watta yila yoɓe huulo Allah moƴƴa e ɓe acca on jikku ɗon haray hina jikku labaɗo yoni en nelaɗo hay ñameteɓe aybinali donc iɗen andi le tawatako ko nene Aisha en defayno kon fof tata no hawran nelaɗo kono hande ɓe ngermitali hay fi ɗum an ko honɗum noon sa tawi goɗɗum no waali ka tumbo suudu potti sa tawi nokku gono tuuni an kadi laɓɓi haray ko ɗon mbaɗɗen ko wole wallahu alam gasi on jarama boyi haray eɗen wasiyo neniraɓen kadi tambitagol galleji ɗin e nde tawata noon haray kamɓe kadi ɓe lantite fi galleji ɗin hara wonaɓe sikku ɓa haray ɓe wiyama ɗum ɗo haray galle ɗin ko accirtiteɗi ni haray yo kamɓe sonnaɓen kadi yoɓe huulu Allah e dankagol galleji moodiɓe maɓɓe ɓen
e tambitagol ɓiɓɓe maɓɓe nde tawtare ko ɗum ɗo woni haqqeji maɓɓe ɗin e wallitagol kadi gorko on kadi no oustage makiri ɗo ni haray nayo sikku ko sonnaji on tum mari droit gollugol kan kadi mo mari droit wonde wiigol hande jooɗo fowtoɗa mi woncita mi loota hurgo mi fitta maadi mi fitta finetere ji ɗin mi waɗa piiji ɗin fof ɗen toro Allah yo Allah wulan ɗon addu yurmede nde Allah yewtinden fi muɗum ma wadda taw wa rahma ko galleji kono ko wawata wadde ɗum ɗo ko pinal ngal e communication on e andugol ngol ko on ɗum fewndi e sutagol deftere Allah nden e sunnaji ndaro ɗin hayde guttana ɓe attiɓe ɗo inchallah barakallahu fikum nam Cheikh Ahmad Hassan assalamu aleykum. wa aleykum salam ala to alhamdulillah nam oustade no heɗiti on ɗon ya min ko landal min mari ɗo ko yowodiri hella e ɗuma immigration o awa faddal bisimillah jaramo oustade nam on jaram no ala toon a yettude Allah haray ko yowodiri ɗo o immigration o naatugol ɗo yimɓe si tawi ɗi puuɗi ɗon haray no daggani ko goɗɗo ƴetta ɗin hajjiroya bon ɗum ɗon mi annda haray miɗo faala e marngal ɗon haa si docteur wure en naatoyi ma woɓɓe goo awa jaram a Cheikh Abdallah feƴƴe quelques minutes lutde awa damara mi wuttana ɓe hikkitiɓe ɗo makteɓe ɗo nena Aïcha Ba assalamu aleykum. Waleykum salam wa barakatuh on hiire jam na oustade no hetti on ɗon landal angal ko tawi ni hara yani hara dewal ni hara on tigi weetori ka subaka hara on tigi noon wowno waɗugol dewe ɗon ni wano naafugol ma ɗum hara on tigi no wawi yoɓutugol ɗum ɗon ka si walluwaho naati on tigi no wawi yoɓutugol ɗum ɗon naafa ɗon ka haray si on ɗum ɗon feƴƴi on tigi haray lanni landan anndita ɓanngal haray kadi ko yewti e geeƴe ɗe woɓɓe go mi nanay ɓe inna on tigi koyo nennenti geeƴe ɗen hannde no waalo on tigi juula nde wootere donc kañum so fewitiri o waalo kara kaka suudu o juula taw no meɗen sonnaɓe ni woɓɓe go kadi noon ɓe inna mi nana kadi ɓe inna o koyo on tigi yani koyo on tigi juulu saa waɗu toon ko naati ɗon haray ko ɗon min faala ɓe laɓɓinanan ɗon seeɗa voilà assalamu aleykum fuɗɗoren ka sakkitorɗon no wono geeƴe on si tawi on tigi himo anndi tigi on so nenni geeƴe ɗen ella o ala himo waawi ɗe juulde toujours so waalo tahiruhu afdal nennugol geeƴe ɗen ɓuri tawi noon on tigi soƴƴoto ɗum peut être no gasa ɗano hay ka jooɗi ɗon ɗumannike haray ɗum ɗon ko on tigi juulu ka waɗuto yoni wo ɗon ɗon ko alhaal neɗɗo on jokki e no woniri noon ka suudu makko ɗum ko goo amma fi ko on tigi wowi juulde kon naafilooji piiji ɗi no e mum goo nela sallah sallam no maaki man naama an wirdihi kala ɗaaniiɗo e naafilooji ɗe o e wadde ɗin haray Allah subahana taala windanami baraji ɗin so ƴettitiri ɗon hay so yoɓaali si hinaa ɗulle himo waawi yoɓude ella fus alaa e muɗum kadi no wirɗon ni bila ka wallo ha haray Allah subahana taala jaɓanaymo fo haray ko moƴƴere hoore moƴƴere wallahu alam assalamu aleykum wa barakatuh on barka awa haray on jarama nene Aïcha haray mbi uttande ɓeeɗo haray ko ɓeeɗo woni sakkiti ɓen e jama heddi en no ɗuuɗi fota haray ɓe yaafo nde tawata noon haray dan oustade on premierta jaabagol ɗeɗo lande fof haray noon miɗen foda on inchallah so tawi ko ɗum Allah hoddiri haray ɗe wonde ceernoɓe meɗe wawa ɓe jabanade e lande o gasa ko question réponse woni ko hikkitoyto ɗo e jumaro o inchallah haysi jama on seetinar inchallah nam Cheikh Abdallah Diallo assalamu aleykum. waleykum salam wa rahmatullah. nam oustade no heɗiti on ɗon ɗo mi fallandade comme nini so goɗɗo go wara mo hokkiti way asi toni so woni balɗe ɗiɗo juulade so hotti fonno o gueddata so hoyti ko yetta to assalamu aleykum wa rahmatullah al asl awalan julde nden harande hana ka nennede mi yiyaali ko honɗum nenni julde ha balɗe ɗiɗi hara on tigi juulaali donc e ngala e tefude ko honɗum addi on tigi nenno ha ton kono noon haray si woni neɗɗo wedditike ha waɓi ko feƴƴi haray koyo juulumo ko ɓuri e yawde wo on tigi fanɗi ko ɓuri e yawde wo on tigi fanɗi kono haray waɗutu nennetake e yaltugol waɗutu makko on na kam fere wiigol ñallal ma kam fere balɗe ɗiɗi ɗum haray mi yiyaali hay nokku ka dagoto haray en ƴetta juste dalil e akhdari deftere nde en fof annduɗen wa man akhara solata kala on mo nenni julde hatta haraja waqtuha ha waqtu mayre yalti fa alayhi zambun azim bakkatu molana no fawimo a plus forte raison Allah subhanahu wa ta'ala no yewti ka Qur'an o wi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta julde nden ko windande waqintina haray ko woni hakkunde men e ɓeya
heferɓe ɓen as-sala ko julde nden faman taraka faqad kafar accuɗo nde wara o yeddi tawi on tigi tewi ara on tigi fan noon o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala donc haray ko wattante ila noon ina ko hana accede si Allah le hoddiri on tigi acci haray ko yoɓu le plus vite que possible wallahu a'lam on Cheikh Abdallah haray ɗe wawi daragol ɗo inchallah. Naam haray ustaz inchallah mi wi barakallahu fikum yo Allah yoɓon ko moƴƴi o waɗa barki e ɓe ngureji moɗon ɗin yo Allah arsuko en fof gueɗal ɓe fewɓe o fewno enen kadi o arsika en gollal ngol diina makko kam ɓuuri ko nde wakkilade kon ɗo o arsika en kadi gollirgol ikhlas haɗa ko nde gollude kon fof ko fiyo kanko yo yoɓo harna fiyo yimɓeɓe in jarnuma welto e haray jama wonɓe heɗitade ɓen fof no weltana hino jarna hiɗen toro jama on ɓeydugol wakkilagol janngugol ngol kadi haray e yewgol ko duɗe leydi kala ko goɗɗo woni ɗo hannde haray duɗe no woodi ɓatto karamo ko ɓen jannga e Allah ɗo ko o weetinani en aduna on o newnani en kadi fiino gerɗen haray koye naaye wedditagol ngol haray si wedditike haray haana ko wedditoɗen fii golleji moƴƴi ɗin hiɗen jarna jama on hiɗen andintina jama on inchallahu haray ko ɗo hattuɗen hannde si jon juma on jaɓi e o muuyi kadi haray en e juma arto kadi inchallahu mi wi on fof yo allahu lamɗo on ɓeydu wadde barki e jokkereji enɗan ɗin o tabintina nunɗal e peewal ko leydi meɗen o arsika en lamɓe fewɓe yurmeteɓe yimɓe leydi ndin o fewna yimɓe ɓen kadi o arsika en ɓuttu e pottal hakkundeji julɓe ɓen nokku kala ko ɓe wontiri kala fokkutuɓe ɓen ko hajju yo allahu lamɗo newnanɓe feere seenagol e jam moƴƴere golloya golleji hajju ɗin wonɓe ɗowtude ɓe ɓen kadi yo allahu lamɗon hokkuɓe baraji ɗin faamingol ɓe golleji hajju ɗin noon a waɗirede noon haray ɗen wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan Cheikh Abdallah haray mi weltanike moƴƴa mi weltanike kadi sukaɓe ɓen e weltanike hajja en haray mi salminiɓe min duwanike ɓe kadi batte ziyara on nde ñande on toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en darjaji ɗin e nokkel ɗin fof haray ɗen toro Allah kadi yo hawrindin en e jokkugol sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray en janngali sunna fi ko nanguiroyɗen kono janggen sunna wawen anden fi en hutor wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.